36-нчы Эрвин Кайда акциясы Киевдеки Русь элчилиги бинасы янында. Эшгал этилген Кырымда кырсызланылган 15 киши аккында хатırlatмак үчүн фаллер топлашты. Кырсызланганлар арасында Эрвин Ибрагимов да о беле сызгайып олганындан энди 3 ел кечти. Кырым соц фаллерынын билдиргенине көрө эшгалчылар Кырым татар курултайы делегатынын кырсызланууну такык этмей бу вакыт ичинде Русиянын органларына 140 ариза жолланды. У нас є відповідна інформаційно-адвокаційна кампанія. Find and Free тапмак ве азат этмек малюмат компаниямыз бар. Да, вериз Эрвин Кайда хэштега не үчүн Эрвин Ибрагимов бу вакыя эң белли олду, чүнки анда пек чок делиллер бар, шонун үчүн бунун этрафында Эрвин Кайда малюмат компаниясына тешкил этмек карар алдык. Кырым татар фали Дунья Кырым татар конгрессы ижра комитетінің азасы Эрвин Ибрагимов 2016 сенесі майысны 24-нды Бахчысарайда эшгалчылар тарафындан кырсызланды. Эртесі күні yol ортасында ташланған машинасы тапылды. Бүгінге қадар оның тақдиры қында бір шей белли дегіл.